akashazira haro omukanisa ya St James Cathedral obureebezi ninkore okushaba okukwatana kashayi ishatu kwakwebembirimo omureebezi wa nkole the Right Reverend Associate Professor Dr. Fred Sheldon Mwesigwa owisi abakristayo omwaka 2025 bongeramano omukuranisa obworo barebereje ebyamagara abana babashomese ahandi ntunguka nekubaho omu byanga byabo. The health of the nation is not doing well. We are losing people easily. So may the Lord God bless us. We mind about our health. Spirituality, of course, we are continuing to preach. And economics, we want to address it. And through the circle, which is doing so well. Abantu barisa abasagamona TV West Reverend Canon Edson Abasa, the Assistant Secretary Omureebezi Bankole, na the very Reverend Canon Nathan Bobs Mwesige, Dean wa St James Cathedral, abise abakristayo ngo batandike busya ebyabashobire omwaka 2024 babyebwe. Abantu bamukama ebyenyuma tubitera amabega akabire ibintu ebyakari najati reba nimpindura bisya byona atkana umuntu kwabaryo mu Kristo abaryo cyangire bisya cyangire bisya a new creation ninjira ngo izobere we become new creations abo kubarahanga no Mwesigwa okwiho businge no kusiyo businge bona embabaze tezuwaho rukundo yene tangaza kandi ruhango okwabirari nyumwa abazyo na hato no kwaruguma nebiro byona nejaguma tubombatire. Obureebezi wahina bukushaba abanya-Uganda okugira plan nari bagiye biborcherire ab'omwaka 2025. Twaza kanisa ya St Mark Rentanga erukushangwa omurimbara district obureebezi ninkore erukwebemberwa Reverend Nathan Kavun oku omurisa yashaba kristayo okonja kwatanisa bombekye obukama bw'iguru ababiri bangine omwaka 2024 obunubwire bokusasirana. Reverend Nathan Kabundo nagirango omuntu wakoraje mutahi wawe nuzimurwa hate bwamenye bizakwebembera umwaka ogu harimo akarunja kajo mukoraje nikayi harimo kugesha mwe mukoraje tukakoraje tuta hatukuwa kwa utwirinde na mutahi wawe waenda koraje mwenda korra naje mukakora naje mutta njibantu bayise mu rukunda shabana hanga mutwatanise amani gabashisha n'abakazi bona gingane twena tugendera haje rumwe ukama baranga basekombe kwa okushabuko kwa n'abandi barisa Reverend Canon Francis Muntatina Patrick Kaberebere mu kirwa uwe yonja kugamba abikwatirine n'entunguka wentanga nk'uburisa bino projects nyingi ziyonze korwamo amakanisa gona gariyo nugombeka mukorera yo neyombeka karasansia kitojo neyombeka karasansia wesha nkuriyo neyombeka nahandi twina projects zentoke twinente bwe tubase kugira ebitwatungura kana staragiyeho n'umwani kugira muranga gwa umurebereza witu bakore mukamaranga kwa kutweka rebendera iyo businguzi haro gukora miseka aho ntumango ubusinguzi no kandi abahereza abagenzi banje muhumure mukamakirya hantebeye nategeka abo kuba nuwari kubatuma aha wa TV West ndisenyumo Gideon.